Diana Asamoah on warida. So antisika pan ko ye bema ho de a ebe ye den pass bema bi be fa no because o bema bi no ope condemn and na bema obekwa akofa no so bema no so manidie afi sofo a wudi matam wo pulpit so ka amfa wo hwi wo nkun. And at this moment, Metmaka say Oba Ghana so for the more Ogyaba Shatawale because so only Nyasemo everlasting. Two chada because they can't use Ogyaba and some on a cassie. A case in a bayana Diana Asamoah beji Jinamoke Kana to Ogyaba. Our prophet Kofi Oduro make a Kana to Ogyaba. Then came say I ended because Ogyaba be reply Kofi Oduro as I replied Diana Asamoah. A drink him say a two chat, but I was Ogyaba quarter adwene ho a o say on tias yes Diana Asamoah ke ka dansem no kire onu Ogyaba na prophet Kofi Oduro ki ka dansem no kire no ento Ogyaba sa ba biem na ba wo ba biem no atemdidie ne de raw we no oba no raw wa be didi Diana Asamoah tem peye no we so wa bro prophet Kofi Oduro wa bobbo ninua ene asofo bia omudi wo ma no eto Ogyaba nsensem ne mo no aha Penyah Block Media mesra fa ne die mo over like video na down or subscribe button so click the notification icon for latest updates na be kire wa adwene e dey ama me e wo comment section any day ma ya share video ma wumi aso ensa enkebi on say ababe mantago ene Ogyaba ne kasi ensansam ne ba ye yesi wa kowe no wa koye say just a whole lot ani nyina OTB na sa asem ne course no Diana Asamoah ebeke kana bi kire Ogyaba no enti media sofu yi Ogyaba ya ye nyamanwa mi brebi mi hwe ne video bi na ono no eye sofa ye video wo fomo na sa omo actors na film ayifo no omo hwe nipa no su ne de wakoto minimo ba bia okokko dwon okokko ye froma minini so okonkonsa pa okoye nso ese nipa ne nim se okonkonsa wo no de ne koto ye papai etimi eye ya sabre no na ne yire ene ayi Matilda Sale eye Ogyaba sa video from no ene yire ne Matilda Sale ene osi okoye program baby ene osa akofa em se na ma oso bia video no mo from ne mo ene ode ne yeden ode ne call hotel bi baby o mokoye program no ene wonu oba no kodon se Matilda so oyobi a en manager ho se otimi misbehave ma hunu se ono no mfana sem se ya bona no kra so yenya wose dabi mempre enti sasu ne bana wodi ye fam no eno nene apie ti we mi hu anya me nwanwa ema ne nkasa mu kra no ebi kotia Ogyaba yere ema obefa ya sisiri amafu mu nyina atihemu eno no Ogyaba di nkan be reply kakra bi but as Ogyaba reply lo de bre Diana Asamoah no okata adwene ho no da bi ase na esama no ento Ogyaba sa babiem anse Ogyaba nsensen be na bra na Diana Asamoah fire Ogyaba no wan fire Ogyaba nko a oka se Ogyaba eyere sebi onimu nyansa because adentina oyi ukunu aye niema we animgu asensem na still oda so te no na je se ano edi Diana Asamoah ke kan adwen kire Ogyaba yere enu Ogyaba se Diana Asamoah nya abotre se me yere pa na wudi na tem dia ene me yere one first no 1,000 times Me share sister ni video no ka say cromfort to bottom ni wudi for me share video say me bo me ni na me su me say sister yi adan eden am dia ye no e kire na me hunu ade kronti asa sister ne time no ni nyina ne say won hunu say won ni sisi amafo ku ama me mako sisi amafo program ase eti sama ko ni program ase dia o de me abeka ntokwa no ho and we hear video our year na chire kra wose wo hu se sisi amafo aba ma asori sisi amafo akona asori enam se wakọ Ogyaba asori enam se odisika fia obi de brewo evangelist wose obi ka so do Nyankopon no tan ni nua wo ye torofo sisi a woni sisi amafo akontokwa saa bepem sesei one person obi abebe no one person yeji ma me ne ba kon fama no hwe me nti ase eti ohunu se mako program no eye ne ya en ye sade a obedi matam amana kamia akoka me yire but asidan kanya me se me yire mo afese no kra say 100% edu echira get be kan so fa de hu abo na ehu ense me ko so nti no ebie ma na wise man yes me be say ma me no ma dem to say so your bar what you do to na so a chance at when your bar Diana Asamoah in her remarks no
obe fire sisi amafo because na sisi amafo try say obe defend Ogyaba or as abro copy Ogyaba Sunday mu na say all to be man Diana Asamoah mu ni omo kikomo adwene chi Ogyaba no eti Diana Asamoah ebe fire sisi amafo na enunu mu no ana Ogyaba abe vindicate sisi amafo na Ogyaba in his remark no ena o chirim tre Diana Asamoah say masa na uni pe kasa wo kasa wu gonorrhea lady like you eti Diana Asamoah betena ho enye preach no wo preach eyon tokwa en woni sisi amafo wo en won hu samakoni program wo Diana Asamoah so wonye program wo invite me da se bia wa ye program no invite me na mama na waka say sa asofo we de metan ne pa but wo hu say sisi amafo hunti wo time but me ntwe chance ma ofie ma je bi wo dan na yi me hia wo ba bi personal da eti yede na wutimi di atam akodi me yira atam se me yira jimi paade wajimi no wa wonnan wetimi atena wade ase wa wade ntama atena wade ase ono na wajimi etimi akipu ni kunu se ni kunu te se kura na me ya ni na yes anwumre ya gura ya jawe kan sema ke be ka kire wana dwe ka wa hwe wutimi na hwe na wo edepu ama me sa no edepu aba no wo mo didi me ma me yira atam na bia wa hye je se wa hye tra Papa try no like that two was a keda oba to ase ni de achima be that sera last time you inviting program so womra program wonam kwan so ko atade o hye na obaka se ade da am say hey mami eti wo on pay obi obetimi ama na fashion na ago neat bi na frechire babeka se ni fata tutu aka ase hey Diana Asamoah said the mo fan to baby obaka se ya tutu fan to baby no onim se wodi matama ma wiase nyina abo agye ne so enti obaba betena ho na kromfo na wudini wana makoku no makoton nsa ma nkofo so mo no boda ma na wana makoku no osofka odifo kasebe osofka chechi kasana ai no Ogyaba to asbeka se Diana Asamoah wo ho no me eye depression nsi mo kan nyina eye depression na ache no no oba wo ho den oba wo ho nam metal body bema be na be fa na bema cross den ka be ma no due eti mi akasa me edu ba bia me blemu eye Angel FM fo no mo ankasa motena se ehunu ne se nipa yi maami a obetena ho yi onye papa depression a che no because on ware da enya de so obe ware da Diana Asamoah on ware da eti depression a che no eti ohunu kofo awade bia na eye ne ya se wadile wa abrabom wunim se ma omutwam awade eti Diana Asamoah just what sika ko ware oba obema so antisika pa ko ye bema ho ade a ebe ye den pa se bema bi be fa no because obema bi no ope condemn and na bema obekwa akofa no no so bema no so mani die because wono ankasa obete de kakanka aha e wona na jo beti kinkai na wo baba be janwe di matam abra mo FM fo yi mintimi ma wo bi kwan se won fa amra metna hamra me so panoda me ma sa kwan no mama ne kwan so amra metna umra medi wo bi si watem na me so me kofa doctor koku oten na me man kofo so bedi na tem wa ha ebe ya moda na anutina na me kasa ye de no oh wadan it at the end of the day ni sama me no continue radio station kasa na was sent gat was in for a season fire catch any say gura de wo preach na ye de na okodi do ne yira tam fa no me abra yaduma what do you say but man sini anya yati was say obi betra TV so abaka chese na nsem ba ne yake hwe obi chance ko obi fie ko didi o hwe Ogyaba chirem say be me bia mpe Diana Asamoah enti wono se obenya kunu agye se wa ene wa tam sika ko wale bema na bema ko so de Ogyaba chire se enade we enkase we ene bema ko ma no due pa enti abeka ya about getting 2 months ago ana lady bi eba bontri be chire mu say Diana Asamoah ikra ye kana se ni oya lesbian Diana Asamoah lesbian your bed said we yet so me say Diana Asamoah no evidence o dating madam fo Diana Asamoah madam fo bi ye chochuche e wo kuma fe Diana Asamoah o free dating madam fo nyenye e madam sem ne ba ye Diana Asamoah lawyers e twele letter eba bontri mo chire mu say lady na nhwe ya they will sue her because they only evidence and fact to what she's talking about there any own canon to ome part or yes sir on be see no enu no Ogyaba beka se enti said Diana Asamoah ho no no ono so obi bibia eye ne ya upon so fra me wicked man nyina tini se wo so no obi kan bi kire wa eye wo ya adai adai oba wonante ana oje keka te said there I got that program yes we yin hwim no anya no a
On that program, yes, you were eating addition and my own. Etienne dia ono na hunu se baabi a moko beka no no akoni de dem am ono de kokot on fan kokot dia radio stay. I I'll tell you one hunu se eya wo de one say ya one hunu se eya eti mimi hunu se ebia kasa no kasa nyina ye lesbian na wo ye no eno na afa ni tirim enti a ebia wo kasa ya na dia ya pansa wo mo nyanyansafo de ka o maso mo person tell say o mo nyansa na wo didi matam adidi me yira tem aka nsɛm a enim de agu me so akyerɛ sɛ me yewudi ni hwana makopunu enyam na mku ameswali enyam na mku jebi dankwa eti mawudi sɛm na wo mu ne de ya just so lesbian I won't tell one say na wo ya ni free ya yehu so ne baba bi na mda yehu so ne baba bi na mda ya ka lesbian dia so be ube see ni fan court I will see the court na tell you hey, I will see you court. Now what court ya do obi kokot anka enyam na yesa me di video we de ne kokot Osim ye wicked man. Obi so ya lesbian de obi expose you there wo buafu. Ama lawyers a reply to ne back. Na eno no Ogyaba be ya tumu se ono no Diana Asamoah kasa nyina no ono na ofiri se bi kura Diana Asamoah na ni na je ne ho nti na wo kana asem sa me dia do ba bi nam ka se bia Diana Asamoah ko bia wo pemi because se won pe wo bia eye de na wutimi kina asem we se so wo huri kina me so den hey aba won hwe ye o won hwe ye dia yan so gina won hwe ye no wan hwe ase pas pino brem no luma gina home oluma Ogyaba chirip say Diana Asamoah is crashing on him. Diana Asamoah is crashing on him. That is why all can asem anope wi anwumra ni ade say kwa asem bias obi atwa so bana Diana Asamoah kwa agi aboso pampi illuminati to Ogyaba chire say ene Diana Asamoah kwa bia na opemba no kan wontimi nka Ogyaba te ne kasa na ebe wi ye no on say Prophet Kofi Oduro ebe ka say ade Ogyaba ye in fact he will die a miserable death. Look at the way Asof will be a makwani a kikankwa siasem a dear radio juma and your radidini. Oh, you will be a bad sorry. And Kawa Juma and the Sawo Chiran and Kwaji Kwine. The way of salvation, that is our responsibility. We a fake prophet, Kurano, and Kenipa Bebu Nasano train. It is from I hold an office of trust and I cannot abuse the office of trust. There is too much defamation and defamation and maligning and marginalizing against the pulpit and the altar of God. There is too much blood on the pulpit. Too much. And I speak against Ghana Jamaya Sofo. I speak to you, a Jama fly. Return and repent. You will die a miserable death. Ogyaba bewu enkwase ewu chese ewu hunu eno Ogyaba ebewu. Enum no Ogyaba enkyere mu se. Sofo bia as na se me ba ye no oka bie a odidi natam a okeka do pe efa ho de. Ada sofo no bebo adwaman ka emmo nu nkuno. Enum nsem Ogyaba kan gu asofo isu de busu enye easy. Afen sofo a wudi matam wo pulpit so hwe yie na wankobo adwaman wo bo adwaman a ka amfa wo hwe wo nkun eh anokwa na meka no I'm telling you wo ka say media agro yes so so de on ye bone da wo sofo bi a wodi matam wo koye bone a ono ade ka amfa ne hwe wo nkun no na amfa ne ko paradise straight wo ka say agro na media sesai they are sofo na yede na wo by that Diana Asamoah what is station ho mumisa Diana Asamoah say dakro on resi eye ensa ho preaching no konko preaching no hwesena no aduane mo na da bia be yinadi I was station who won konko tena ho na won kire se wo mo tonsa enom emu obi antonsa nom na ye nhwe the next day so be ya adwuma ho bitters on kan one say hello bitters what's up hello Hello. Me pacho maju na udi ne sa o ka se free. Okay, I'm ready to come. Hello. Me pacho ye tie wo. Me
pacho utie wo low TV no. Masam kaka meka me say da ema na kuma mrako. Omo na kuma mrako mteze zo koso de ne bude ni na nse do kana ro do. Sese. Ya papa omo na kuma mrako. Na I never thought say Ogyaba and someone who say Ghana so for no Shatawale. In fact, Ogyaba Shatawale Ghana so for as only Ninya Asamoah endless, everlasting, or no be chiama ebete. Wo upese wujai beef no. Ogyaba de ba be pemo. Etimunum say Ogyaba de abe wo sweet Kiane ken Diana Asamoah eso edeba be woso and Prophet Kofi Oduro eso edeba be woso. Eti way the beginning of another beef. Aha Penyah Brook Media. Obis ma chira waje work my enso wujuma ba yeken. How do you feel? Nyamuni pa obekasa say na also fan as Okristo ni anase wotin sem no a say na wo si ehu no. Obis ma chira waje comment section. Aha Penyah Brook Media.